tulo ka sambingay ang gisulod karon sa atong ebanghelyo kadtong bahandi sa uma, mutya o baling. Doon na ni sila relasyon, pwede sa nagtagsa-tagsaon, pero ato na lang himuong kausak atong pamalandong 3 in 1. Ang resulta gyud kung makaplaga na nato ang bahandi or ang mutya, ang resulta gyud ay ato gyung ibaligya ang tanan. Pasabot kung ato nang makaplagan ang gingharian sa langit, ato gyung biyaan ang tanan. Pasabot ana, ang tao gid ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo din agyod mawili sa bisan unsa dinhis kalibutan. Sige, linyay mong tupad ing nawili pa kas mga premyo nga wa ka kadaog. Nawili mo sa inyong raffle ticket nga wa gyud makadaog. Awa kayo. Oy, ako, first time in my life, nakadaog kog duha ka consolation prize. Pag 15,000. Nya kay, wa naman ko mawili, ako lang sa tong ihatag sa atong simbahan. Naasay ni text kagabi nga ngatong Remy man tingali ito, kaya nahibaw mas Remy, nga siya usa siya nakadaog online parishioner, nakadaog siya 100,000, gitiksan dahil Remy. Nga niingon, anha lang nas parokya, Rem. So, ang mga winners, labi na itong nakakuha sa 500,000, buutan man kuno itong nakakuha sa 500,000. Naatoron dire. Wadi kuno dire kaya graduation sa anak. Usa siya, kisa to? Engineer Gina. Otsia. Sige sa kuno nagsimba din ambot kag iya sa kang biyaan ang tanan. Pero lahi man akong nakit-an dias plaza, ang tanang basura gibiyaan. Pagkaway ayo, sige po kong announce ato, manglimpyo ta, ibutang gyud sa basurahan. Kita no, ang atong biyaan, ang basura. Dili ang tanan. So, mao na mga igsuon, unsa may gikinahanglan nato, aron makaplaga nato ang gingharian sa langit, o matudluan ta, nga mobiya sa tanan, nga dili related sa gingharian sa langit. Mao nang matud pas unang pagbasa, si Solomon or Salomon ba ni or Solomon depende lang unsa inyong naandan, si King Solomon ba anak man ni Hari David, batanon pa kay siya nga gihatagan sa gingharian. Dako kayo ang gingharian nga gibilin siyang papa nga si David. Ang iyang gipangayo, Lord, di ko kamaong muhandol ani, tagai ko kaalam, wisdom. Ug nalipay ang Ginoo kay ang wisdom manggod bisag di ka mo eskwela naa nato. Kana bang kamao kang mopili unsay maayo, nya kamao sa kang mulikay unsay dautan, mo nay wisdom. Ang knowledge dili kay siya epektibo, kay ang knowledge usahay tan-aw nimo murag maayo nya dili di ay pare anang kamao kang mo gamit og pills, kanang pills ba, or kamao kang mo gamit og kondom, knowledge man na. Kamao kang mo gamit og ayude, unsa man na siya, maayo na o dili? Murag maayo, mura sag dili. Kay pananglitan, og pare og madre mo gamit og kondom, maayo na dili? Maayo. Maayo na para nilang duha, pero dili maayo sa relasyon sa ilang matang sa kinabuhi. Ano bang knowledge na, pero wisdom lahi.
Kay ang wisdom, mauman ang will of God, ang atong mahibawan. The will of God, ang kabubuton sa Ginoo. Pareha na kung masakit ka, naman kay knowledge, palit kag tambal, palit kag maintenance, niya magkinahanglan din kag kwarta. Knowledge na. Pero ang wisdom, kanang mahibaw ka nganong nasakit ka, ug unsa may gustos Ginoo ni anang imong sakit. Ano ba? Nilingay imong tupad. Ingna, nahibaw kag nganong ingon ana imong naong. Di ko naman, ingna ba yun? Nahibaw ba ka, unsay gustos Ginoo, nganong inana imong naong? Ang ato karong naas gobyerno, apil naming ni asimbahan, nahibaw gyud ka sila, nganong gibutang sila pagka-presidente, pagka-legislator, pagka-judiciary, pagka-appointed nga mga executives, kanang nahibaw ka sila? Unsay gustos Ginoo nganong gibutang sila diha? Mao na ang resulta, basta dili gayta mo gamit og kaalam, dili nato madiskubre ang gingharian sa Dios sa atong kinabuhi. Ug unsa may nahitabo sa dihang nakaplagan niya ang kadtong perlas, kadtong bahandi, ang gibutang gid diri, nalipay kaayo siya. Kana bitang mubiya kas tanan tungod sa imong kalipay. Mao nay wisdom, nalipay kay siya. Karon sila nangawat og trillions kanang atong naas gobyerno kay ilang paminaw tungod kay sila nay galingkod og nagkontrol sa atong panudlanan sa nasod. Kaya nila nga tigumon, kuhaon ang tanang kwarta nga gusto nilang kuhaon. Kaya nila nga gunitan ang tanang gahom nga gusto nilang gunitan. Unya mao kuno nay makalipay nila. Pero unsa may resulta karon? Sila wa malipay, kita sad wa malipay. Ana. Si King Solomon sa dihang gisunod niya ang Ginoo kanunay, purti niyang lipaya, purti sang lipayas mga tao ug nilambo ug maayo ang iyang gingharian. Ana. Mananglitan ron kadtong niaging pasalamat nga gahapon wa giuwan hasta ni adtong pagprosesyon nato. Kinsay nakakuyog sa prosesyon ta sa ngamot. Oh, Jotera kay. Kinsay nakaapil sa atong baryo pista gahapon diri Loyo ta sa ngamot. Jotera sad kayo. Wa mo ka discovery sa gingharian. Dito ra mo sa inyong balay. Ang atong prosesyon niabot to og mga 2 hours and 15 minutes. Nya wa gid ta giuwan. Ang ato sang kalihukan gahapon nagsugod ta paghuman gid sa alas 4 nga misa ni Archbishop Palma, mga alas 5:45 dito na ta sa Loyo sugod. Nakasugod ta hapit na alas 7. Nya way lingkuranan. Nya ang resulta nangabot sang lingkuranan nga wala sa teganang mulingkod. Auto nga naay mga lapses, tawag na to lapses, pero malipayon kay ta dito sa Loyo. Kalipay nga dili ba tungod kay daghan kay tag kwarta. So do nagi kalipay basta ang atong gisunod ang kabubutos Ginoo. Pero niyantong pizza 23, grabe kayong uwan. Pero waman to kaabot uwan na og 2 hours. Naaraman to mga almost 1 hour. Pero ang baha, perting baha. Dili lang din sa dool sa ato, sa Cebu. Ubang mga lugar, baha. O kini mao ni resulta sa ilang pagkuha sa budget sa flood control. Nawa gyud mahimo ang mga dagkong mga flood control nga tinuod og mga dagko nga mga drainages nga tinuod. Pero ang budget na release, pero ghost project kasagaran niya ang uban
substandard. Karon nangaguba na, wa nay control. Flood na lay nahibilin, wa nay control. Flood control manon tato. Nangalibon ang atong mga karon sa mga probinsya, sa mga bukid, nganuman kay gikuha sad nila ang budget sa farm to market roads. Basa kayo ang mga classroom karon kay nagto niya mga estudyante di ka klaro klase kay wa sad sila classroom niya mamasilong lang sila sa lawom sa kahoy og sa mga stage unya kay nag-uwa naman di wa na sad sila klaseng tarong kay ila sang gikuha ang budget sa DepEd na para unta to i-construct o i-repair sa mga classrooms. Mga igsoon, knowledge ang ilang gigamit pagkawat sa mga kwarta sa atong nasod. Dili wisdom. Dili man kabubuton sa Dios nga mangawat. Muna, diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri, nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Basta nahigugma tas Ginoo, di ta mahigugmas kwarta, di ta mahigugmas hinimos Ginoo. Ang tanan kunong butang buhaton sa Ginoo nga maayo alang kanato. Wisdom na. Higugma ang Ginoo, ang tanang butang mahimong maayo. Tanawa si Santiago Apostol. Unsa man ang nahitabo niya. Naputol iyang liog, maayo na dili. Oy tubag. Nganong hinay man kay mong tinubagan? Dili na maayo kung ang atong gamiton knowledge. Unya kay si Santiago nahigugma man sa Ginoo. Nahimong maayo, tanawa karon nahimo nato siyang santo. Gipasidunggan siya hangtod karon. Kadtong pagkasakit ni San Roque, magpista na rabasad karong Agosto San Roque, karon ganina na may mga pistang San Roque. Maayo to nga nasakit siya. Ang edad niya 32 pa mga inana. Nasakit siya, nya namatay gid siya siyang sakit. Maayo to dili. Duha ra ka buok ang nikan. Suway ninyo. Preaning brado, nag-wheelchair na. Maayo na, dili. Sige, ilis mo. Pero ang pangutana, nahigugma batas Ginoo. Si San Roque kay nahigugma mas Ginoo, nasakit man siya sa pag-alagad sa Ginoo ug sa mga tao. Lami kitong iyang paminaw ato. Nindot kaayo. Kamong namalit og raffle tickets nga nahigugmas Ginoo, nya wa mo ka daog, lipay kay mo ana. Nya kadto sang namalit og raffle ticket, nya nakadaog nya nahigugmas Ginoo, di gyud mo claim sa prices, inyo ra nang ihatag sa simbahan kay lipay kayo mo. Mo na siya lungtad. Mabiyaan nimo ang tanan. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ug unsa man kay sugo sa Ginoo para makasuod tag langit, biyai ang tanan, kwarta, balay, anak, inahan, sa pa na diha ginikanan o asawa, banak, kabit, tanan biyai tungod sa Ginoo. Mao na karon isip atong pasalamat kay Thanksgiving Sunday maro sa atong parokya, wa tay informal offerings kanang sibot. Naman ni daghang sobre diha, mulinya mo dirig 4 ka linya niya ihog ang inyong pasalamat. Sa inyong paghog sa pasalamat, hisguti ang inyong kalipay. Bisan sa pagpasalamat nato nga nangamatay ang atong mga katigulangan nga nagbilin og pagtuo. Ako ang akong mamag papa gibinlan Manila og pagampo sa rosaryo kada adlaw. Ug maunay ni bunga nga ako nahimong pare nga dagko na kaayo og kulikta. Kita sad
Pasalamat sa tas Ginoo nga gibinlan tagpagtuo 163 years na ang atong parokya. Na ako'y nabasahan ron social media, doon na mga simbahan na sad dito sa gawas nga gisira na sad sa parish priest kay wa nay mosimba. Nasay uban ng kulbaan na kay wa na kunoy mga batan-on nga mosimba, pulos mga tiwasonon. Oh, tinuod gid na ang hitabo karon. Mao na nga pasalamat ta. Unya kana sa inyong paghug unya sa inyong mga offer. Pasalamat. Commitment sa nato nga ato sang ibilin ang nindot nga timaan sa pagtuo ngadto sa sunod nga generation. Dili ang pagkakawatan, dili ang pagkahingwarta, dili ang pamulitika, kung dili ang paghigugmaay nga matod pa sa ato dihang tema Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Kana unta maghiusa ta ba? Nya unsa may ato din hirong ibilin kung padayono ni nato atong pagtinabangay ang atong bell tower hapit na mahuman kasi na nagtingog nya ang atong adoration chapel pwede na mo diha mo gamit ang atong CR tabahuonon pa kanang atong walk of apostles ug ang pag-ilis atong lingkuranan bisag kini lang ni amoy atong mabilin nya mamatay na mo inighuman atong ilis aning atong lingkuranan dako na kay kada lingkod nila diha moingon gyud sila nakaapil ang akong mama ani ang akong papa ang akong maguwang og tampo no nya sugda na nato karon sa paghatag og thanksgiving biyahe ang tanan ihog ang tanan sa sobre og ihog dire aron maglakaw na lang kapauli sa inyo nga magsigig kanta og give thanks nindot no